You come with your sweet talk. Every night with the moonlight walk. You swear saying I'm me be your one. Now I see. What I say? Me professional teacher, me real university. What I say? Me ne friend say afrani. They only say in teaching. Ya fe o saying? Say afrani. Bra me pe wate. Sa afrani no kura wo boy no me pe. Me se meti edin afrani kura wo mabra bomu. Afrani na nkasa no kura ye wo de no wo ye disqualified. Baby sister, hey, afrani for you romantical. Afrani be na ye romantic. Afrani for. Wo afrani a wato born straight da. Wo afrani a wato Benz di acha ne geda. Wo bi da. I know you titi for afrani, but ye more than afrani for the sister. So only ye tia hwen how. I didn't know here. Hwen how wan? Sika money. La hwen wan. Hey, afrani o se hwane. Bra me mpe wo. Me ti krom ha na me ti ha me na ha no. Aya na mu hu ni se me ho dwoa na asesen. Me hu nyo. Me nam krom ha ise me somebody de bo krom ha no. Ye ka kire wanka wo ma. Me hu yi. Ene me kire ma se a kire wo. Se me ni suba mboni ti no me mpe wo na afrani din no kura san da wo so no kura no. Me hu kura na me wu because be my friend afrani me mpe no. What say ye? What in me ka kire wo no? Enti da wo be hia me a wo be se akata ankosasem we ya kire me. She onim. O say the Bond Street. Say. Bond Street. Me mo say afane for a romantic. Say. Short hair no 4,000. Obetimato. 4,000. Short hair no even 10 inches keke no 4,000 Ghana cedis. Obetimato 40 million. So if you don't understand 4,000 there, I will explain it to you. No one for 40 cedis and I say 4,000 Ghana cedis. Titisika 40 million. 40 million. Aye. Short hair. She onim. Anya deep. Ayo dasem. Ti se ni nyu asem ne yeka. Odo asem. Ana kan hu se odo ya de nyina. Aya asem o. Odo ya de nyina. Sa afrani. Ma asem nyina ne se wusikesa. Teachers from Krum ha se na moje 3.5 million. Me dia ne de. Me professional. Tim de no so che wo nyina. We are professional. Headmaster kwa na me je akatua che no. Wo je akatua che. Me je akatua che headmaster. Wan ko school. Ono no a opportunity na bae e na de ne ye hedi no. Me je akatua che ma headmaster no. Enti na me would say afrani no. Enye bibia ntia. We are serious there. Yeah. Oni. We are serious. We are. Me say we are serious and now about it. Ella. Chi. My serious. So pakura me do nyankopon. Me tu makoma de ma na ma issue generator and battery. Car battery. Enti no. Obi ka so mpemu a aya na mu fi sede. Tabio. Wa be pa oba opewumpo ene da asen. Nothing good. Aya na mo pesem ya ne ebo ma bebre di mbone na magigi wusika di na wo to we ba na wo so na wo ye weni ya baba kasem emma enye. Maka chiro bra mempe o mani nyi wo hu kiti sei. Afrani. Tie. Me tie. And the message and the friend say because you the only say in football which is Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson. The only say in coaching. The only say yo. What I say pa I am here. Yo. Sir Afrani. Any say Afrani. Okay see. Mempe o wate. Uhu ne wo pa na ne na abo. Kwatsi am te sa friend. A chick of no, Ella Afrani na umpa na so kese na yo obufu. Afrani no Ella Afrani that Nada. Oh yeah de. Anda na so woman. Amonu. Ubusa me sa dey. Anda bibiensi. Ebra wo ba me ncha wo be ka kire me se e pass ma me de ato wanim no wate ase am. E de asem na woni me kan. Like I said, like for now, na dey man low key. It is mo. Na dey na wo ka asem a kire me se ye man yo man ye dey enye low key. Na wo fa machi. Ekeke kan sem de kire amanfo. Keke kire na obusa hwan na wo ka kire de say wo nem na wo ho na sei ni sei no.
Ade ko ma dem ho nem nim na papa da mba o ma me pam Amonu me ni obi a me ne no kakai wutrim obi a maka che ne se me no ai o wona nde o mse wonua na minua bai wonua girl no ela ye minua ba so o se o ma me afa no se ne bantas won ne di wachi wafa o se ne bra panimu nti de o hia me wo junction ne so na o ye se o hu se me no wugina e ho di nkomo na de na ekoso na won na se no na wo de tintin nkomo de na me so wo de like we obi a me no wo honom no se aha eti opema asem na kuma ne me se ne o ma me mpema asem pa so no kwa ne nso me sanfa me mrefi o na ma me mpema asem ene ade nti no sanyo ono de a apart from ono me ne obi a me na akodi me nkomo na wo ya abofra na sa de me wo nya enye nyina ne wo krum ha enti se me no wo ye me busu ani mpa anka wonim ena asem a wo ni mienu nyina atena se a wo ni maka asem den na me no a wo ka asem de kire me no mimi di sa asem a wo ka kire me so na wo keke kasa asem de kire amanfo we de ma bonfo ge na me obusa me se wo hu se me no ugina hon na ma me chie mu che na nya ne bonne so Amonu he me so we de me so wai enye se me pe wa asem Amonu pacho enkade a wo ye no nyamienim ni kureni enkai ada de na esi enja bi nya se de na asie akobo maame amane enye me maame asem a wakwakoka na ada de na esi ase no we aminim de eti ase abayo ano makote nsem wo baabi enti na me kasa asem de kire na minim se abayo ne nsem no ka no ebetimi de ayedai ebetimi adum fieja sasa mpesa no mo ato wakwakokeka se ayen na mempena no na wo se wo mpena ne me na wa na wo keka se wo mpena ne me na na ada no ono wo ba me kura no me ne ka asem wo no mom kura ne kofa asem we ba se yenya nyoma loki me be ma kura me mfa nkote ne yo ono oba no mom na yedai echi no de bo ne ho asafo hene we de me ma de be we de kafa facha me wa bi kwansi bi wa me nim ne sa de na wo ye nje me nim so onya onua me te no me bufui sansem na okeke ka no echina bi ni ote ya anti ni hu ye nso wa hu ase kire no makwa akwa ne basa se ne wo ne me kan no se ne wo ma ye de sha ase ne ye mfa ne sa anye dei nkonko wie na nye fe anya afi ne ye ba betonton ye nsem ni sei emerepam no o ma ne ho kwan a afi de amansan nyina ba dei ebehunu kwa ma ne ho kwan a se nyankopon o ma ne ho kwan a o ma na basa kese no so a afi bibia betima edei ada di ama amansan edei ehu nti misra wo de sa de ne de wu nim sem me pewasem forget to say bia me boafu eno de me te asem no foforo sa nyame enum ne kunam boafu ene me ye madwe san hwa ba betom ya hwe kra ebufu na bia ma bowa ahwefo bet ende na me boafu ma nka na me dada me te asem ne de ene ye na asem ko esi de so bet misra wo na me anam se afensie na afa de be ka maka trobia so kwankane kwa so ma obufu se ne wa me ya sha se ne mfa ne sampo ye mfa sampo awie ti wontim yo mabiase de ti a wo ka kire me ma mete sa ne o manase no me hu sampa sa mre no a ye mienu ye nya ya adwensi ye yi ho de a kire no se ye ne o ma underground a ye nkoso anye na underground e kina bi na obi bibia ba be se obi bibi na de ne o ma basa yi bia de aba be si ntem pese me ne wontam ye de ekoso eye kama ti ye na underground se ya mo odo ne ye de eye de na efe ye nkoso ne nye ne sa ndo mate pe wasem mate de me na masre kwa na mako ukofie sa ade enye bibia na o me hwese bia nka ewie metimi no warura inside na bia akwa de sani enye me na meka na we die sani wo ya abofra ala mako se me nya abofra ba oni be maru adam no dum light ase wo so hu ne o pa kire me no nko no dum light why we dey sa de nde nya masisi asa afi na pese yen steady ye ho kwa echi kaka ntene no kwa de ye ho so ache yen steady ye ho kra na ona ma wo tonton yen nsem yen kona mi nkojawe why e kakra why ye steady ye ho akopem da be e be akopem bia brenu duru ho no ma so nka no na me nkonkoto no nka nchem so ne ka asa asem no eh bra Marcus na dai woni nya asema na da na wona mame me wi asema me bae no me frantoma go eti me nam no me mpem pipra gro me nko obi abeso no obi so ayedai aba ma abeso me nka obi asem no obi ayedai aka ma asem me sraw ensam akoya me dai ade ensam na wo na ma wo busa fa me ho no me wo wo beti ani ayira me ni pa ben na se me he man ti ani nyira wo
na wo ma wo gyina wo ko gyina busabusa omo nsem no omo na yedey ayi wuto omo na aka chem se wo na wo ye sa adwuma no a wo na ma wo ke kasa nsem se wo busa sa nsem ne fa me ho sa na yedey wo busuani ni me wo de nya botere na e bia nipa no wan kire mu nipa ba na nkirem mesiro me pa wa cho pa se ma wo ka me hu se wo bukura afusei da hu se me bu afusei da wadane ano ma kokone kwa tifi kokko hunu nso no aba na afo aba bebusa se hwan na hunu no maame me de kuroma me nka wa asem o me nka wa asem oba ye fie ho no me ka kire wo se ma ne enye wo first and last and so still na wabu ani agunuoma so e na che se me e na wo de ma ye twea pia no wa ye wadwe se wo de mbetwitwi wo sen maame emfa manya wadwene wontimi fa me twitwi wo sen ensam na wo na ma wo busa fa me ho no ababa wa na akoko busa me ho asem fi no se wo ye me den no ada wo nwua bi ni mi ana ababa wa hwe mami don't do that don't men pesa de na wo ye no wo tie ani ayira umusa me ho asem question umusa me ho asem me wo ho asem a me bisa ne se wo ye ni papa ti me hye da me se wo ho asem bia se wo ye ni pabone ni wo kuro papa ma ye na ni dey papa bay na ma ya wo kwa kasem yiri papa mami hwe mama ha ama ma ginchiri mu bebrebe ne wo ye no mahu ena ne wo ye no mate eye yesi aye bi agya ye nkasa aye bi ato aso ti wo ma kusu die mpa na me nkan kire wo momo odo ye ya papa enti odo kitu a me de do wa maka me manum nsem nyina cho de bie dede enti me da wo mpa me kakra mpo upo bi no mpa wanti eno no fa na china busabusa na wo nsem ana me bisa wo asem bo ne odo a me do wunti na ma kusu ma me ka wo nsem o abara kokko no wan kwa ka me ho nsem an kire me pe wunti ne me hu so obi yes aye me ya pa no kura ni munyamini makutu me bone be na maye me sefu me do na wo kɔ fefe wo no nanum wo je ne wo no nanum wie na wo kɔ na wo ka kire we nso sesei ni sei ayo ba ya ne be kan ya se me ma ba be sa ba ya me ni mu no nyo na aka chem sa ba kokɔ no wan ka bone no na wo wie na die na wo ka Kyerewaa die na wo ka Kyerewaa emfa ngum mame enye se emfa ngu so hwe ne wo ye no wa ye bieye pacho yo konkonsa na doso pacho yo mempe konkonsa ni bia o me life mu pacho yo enen so me sadi friu me makuru awe aparewo mame usa ko gine ba bi ko bisa me hunsem ko ka me hunsem bi ma be hwe wo papa Marcus edurusa edurusai mame hwe da bi onya me so ba pacho yo menya wo so ba ma pacho yo esi egu anum no enya so nam ne me pacho yo me chance no enyi ni tiri ena enu fa sa adwene ne yedai etu utirim pacho yo so de sa adwene ne tu utirim a ubeyi sa adwene na fi utirim se wo pese chinchina wonya me na wo ne me yedai eye tasubom sure emfa so wo so da ya te wani pacho yo me di na friu na ka me ba betu wo fie ho amame ka me keka oti abodem se me betu hwan oba na me fa ho no oba me fa ho no oba enti na wo de sa adwene na tu utirim se oye oba enti obi antimi mfa ne nsan kan enti da bia wo de nsa be ruewura amanfo anum wa wo se sintwi obi anum maame me de mekawo sini manum a mekawo pacho yo me de meketerema ene me hoho no ebekawo na wo de mabinsi na enti no nka odo no eye boni sesenka wodo bema na wutimi ko kache ne se bema medwo se ya na maye bebe feelings aka omyam na nkonkonsafo omo nso te ha me ne omkodi kokokwa mebo obi agua Kofi mama edimbo no ayeye o fanboy ombo bere fanboy o mantamu mama me ye free bo mi din ye ne wo me ketekete to ho ange no an ye start bo mi din sa na me de nyina ba be duru sa bere yi enti ebo di na ya ofe entumi me aya ode ma yese ne mu no entimi me enti e betete me ntoma sawa ho ntoma ba ko fe na kata ho ode mo e ba ko odabu ano ayo entete no ohunu enti we ebo di na we ebo di mate na so me de ma fa na se atesem mi mani we etua we se wudie ya pepe
me huni enti obi ka me fanya asem na free boy me din ene a wo ne ma ba betena ha na ye bodi nti dada fe na wo nsi ye bo me din enti ya bo na chese ya wo de na ye me de si wa hunu aya wo de aya yie bo ho so na keka ho so na kokku ekuru kasiem firi ha kokuru kasiem na koye adwuma kakra na upie ya no aba ne maami nie he wako ha no aba wa so maami to ache no to no abo ho ache aye yie adai ha wudi ye kan won fanya asem hwe wona fofo anu omusa anye ha hwe na nyame hwe ba ko na akwa prophet Samuel Frimpong wudi wo se wo mo ho so da adwuma wo ye me hunu sika papa bia wo ye adwuma wo de ba ana adwa akina Akosua adechia adan ha ampedu nyum no wantie bi yo mia na mesi we die wade nenso we die mama hwe asama wo kin akwa yeso obi a ne maame no papa frɛ no de ne tena ase sɛ enti bra wo bu ye bebu ani Oma ne home so wa abrabom ena obusa wo papa ne wo maame se ya wo na to amenem se ade se ye wo ne de ne besi kunkon so a wo ma de mi twa wo mpo anyina na nyame ene Samuel Frimpong mu nyina ye wo mo to sie so eskafo ma ade sie so wana ka kire wo eska hwan de be wo na to ska mu obeba be di hia wana ka kire wo na me ya wo me to ha ena ha me te no mama enye wo na wo hwamiu na se da ku bi na ebi wo ana ebi a me ho kire me kakra bi no wa ma me taku bi sempo bi na ebi a me de atwa me ho a enu nti wo gina no so aka kire me se ena me ntu kwan me nkokure kasim na me nkokọ ye dai kobre me ni ba bia akọ wo kwa wo ba edan wo ba be ni ye we wo fre we se dan a aha na mete ena me ka ye anwa na ba wo ba na de ntaku ne nsempo ankwanse me ni ba bia akọ ankwanse ena nso amedam no so obi awura mu nso mu ye ne fe papa we no we no fre na dan me nsiesim wo fre we se dan me fre de se dan we no na ha krom ha obi nya bi sawa hu wa fefo ko ye ko bo brai ya ye kan me yankin na nyame ne Samuel Frimpong ko yi hwe apartment dan akakraka esi apartment omo abesisi flat screen hanso ebi bom fine ebi bom de hen empa ebi sim ebi de bi echi ayin fuchire ye de bi echi mama jan komo na ni na mini ba bia wo dem ahwemfifre te wo emfifre ena chese me moja na ye adwuma efie ni fie o efie ni fie na kasa ne ye kan de ye dem mama efie ni fie ni se wo ko ya na wo ko se ya na wa pio maame so wo ko ba ya mama nie wo ko ba ya mama nie na otimu ya oda na oti da wo kon sa no nko tena obi post na mani nkwa me ya abrabe wo fie tima me ntwa like be me ntwa nsuo ka me ntwa bibia me ko beba ne anu asi wo mama jaja de fie ni fie no mo kan no man kan no kwa me srawo me pese me kwa akoya akwa wo bi man so krom ha me won de mi di me hene udi wo hene ampa di me hene mo ma me ni me hene na mo nyai din bo no ne din bo na dɔso udi wo hene ampa ene ya ususu jai de wo ye no ne nya udi bo ne esi wo anya hwani a ye nya wateta tete wo me betu ska mu anka me so ma ye ti se ayi o Samuel Frimpong na nya to mo kra de fo me compare enti wo mo despite ne hwane mo ye sisi we ye wo betu ska mu bo a ye wo betu ska mu wo mo trase aka yensa ma kire wo a ka bon so ma ye bi pa wo de wonya wa adwene se wo betu bata no akwa yire ho despite ne so ton cassette na wo ni kapra wo betima ton cassette na cassette no firi wa omo nyina omo nka bibia nkire mo da bia o mpese o motivate mo na mo di hia ne saa na mo di akowuom eso na na etwe mpote pa omo nka nkire mo aya omo nyai saa ne omo na omo ye na me kwa de omo ka kasanse na mentwe ma o de me ba wo fa mo amane de na da bia na hwan na despite na Kesben ne hwan asembe na ya no omo ka no sase kasa no ya omo nyai ka omo ka omo abra bo se de omo si abre sha asi abre a omo de adru se no piki ene wa ba be yi na oni ska betuma to piki na piki ni ska piki ye fa ne form ska sai mama piki ye fa ne form ene wo de se kakra kra na menya me de be ma wo me pedi ama wo na wo de akoton se o piki o se o de go ko kesa na be ya na akọ piska ma ko to tavet na me fanye taxi Sing kwa Joy daddy, the Joy mama Ella. Na
na wo me me boy ya tell ade nkomodie be na wura me ne wo na da be na wo hia me atwa fa so da hey nkomodie be na chiwa me ne wo krom ha ade ne wa ye me nyina chi hu nya sa be kasa me ho de me maye o hey wo so de say ade chin ade se gina ntokwa wonam ade maye o de ah teacher wan kan ne wa ye me kakrampo enye wo na da me kwaka asemi chi wa kwaka che ma kusu be buru me yakumi enye wa ah ela Kyerewaa me madam funu na me makodru baabi ye gbo wo ho pobone na enye papa na maba be ka chewa ofiri ya wakoka che boyfriend so mebo me se me boy mbebo yo na osa na me ne woni agrodi ah chewa me ne woni agro kra biem wo hu me fie ha na henene osa me ma hu nchen biem ade maye oden me se ade ntina kwaka che makusu se me si se ni se ama makusu bebo me obebo na sasa ma me ka che mambo odin yo me ka che se me kwa ka che no mambo odin se bia ela sese ya na se bibisa o se den wa mo me te mambo odin wan go ka asem na nche makusu me kwa ka che no mambo odin se ela se o se den na wo mi na ade enti girl na na kwaka asem ni che makusu Amonu na kwabo makusu amane makusu se den me si djuma makusu dia bedi mi wa ha no sam me ma me nka na yira munu asem wo die mpo wa mo wo die mpo sei wo ya nchiri ba wa yirem ma me nkoka onu Amonu ho asem enti won kasa nyina na oka oba akoko bi oba akoko se oba akoko ne Amonu na obi ko oba akoko na we hu mi na wo twem ma me attitude se de sese na me mapo because me ti ho na Amonu nya me nkomodifo ewiase nyina nipa oni mi secret pa ye wo Kyerewaa ela oh se me se makoka asem bia wo na betima ba bedi madanse because wona me ne wo kasa ela asemi die me sha waka wa ha nti no unhu nipa kora obeka asem no nti wo ye efam ba akofo na we yi ahye ne sese ni maka wo hemfa o se sa atron kete no dabi me ya sure say waka asem na chemi asan ka akire girl no girl ben na ujira asisi ase Amonu say ni say enti chese wo nkrofo na mo kasa me ye konkonsani no woni ommo na aye wan se me makoka ne wo ha koka ne ha wo hu se madi konkonsa wo hwan ho ne wo ye ne na kire me sa obia fa ne baabi o sesi ane de obia nanti ne baabi na se na adamfo be ye dia obia nanti ne baabi na Amonu no na me makoka bibi me nkoka anje ye be hwe pa wo kromu ha wo ho a wo wa ba kan ye ho wo wa be kan ho wo ba be kan konkonsa ye be hwe Kyerewaa ye be hwe pa wate wo ye bi de bia chinchire bachire sei nkwa na ade asa konkonsa okoha kotia no aba wakoka asem na chege ni wo hu ni okan wo be hia me nante me so sei ni sei me ye kokko ma osisi a o chire bi enyume obaba fiana